kunyakira kuri radiyo yanyu nagira ngo nisegure kuba naragiye mpindura gahunda ariko ni ukubera impamvu z'akazi birumvikana ntabwo tubitindaho rwose kuko biba ari ibintu byumvikana. Hari ingingo nyinshi rero tugiye kuganiraho ariko zikubiye muri topics 3. Turifuza kumenya ko igihugu cyacu gihagaze mu ruhando mpuzamahanga ariko duhereye iwacu mu karere. Abanyarwanda badusabye ko tuza kuganira rwose tukanaheregeta kuri candidature y'umuyobozi wa OIF. Turabizi ko u Rwanda rwifuje ko sekreteri wa OIF usanzwe ari umunyarwanda kazi manda ya gatatu nayo u Rwanda rubona ayikwiriye. Uretse n'ibyo ariko turaza no kuganira ku zindi sije usanga zivuga zireba igihugu cyacu. Mozambique n'ingabo zacu za RDF, amasezerano na leta zunze ubumwe muri leta zunze ubumwe za Amerika hagati yacu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwongereza ejo bundi fire yirahe twabonye ibyayivuyemo. Ese biraza kugenda uko gusa. Tumaze iminsi tuganira n'abo cyane cyane muri Minefra ku bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli, ariko mu by'ukuri turabizi aho bikomoka n'icyabiteye. Ese nka biba byabaye mu rwego mpuzamahanga tubibona gute? Ibyo byose muri make nibyo tugiye kuganiramo. Ariko nyemerera Alphonse, ikibazo cya mbere, nyakubahwa minisitiri, mu bushakashatsi buke nakoze naje gusanga kuva u Rwanda rutangiye gutunga za minisiteri, hari minisiteri 3 zitigeze zihindura amazina. Izindi zahinduka cyangwa se hakagira ibyo bongeraho, ariko byibura 3 ntizigeze zihindura amazina: ingabo, ububanyi n'amahanga ndetse n'imari. Kera kabaye twaje no kugira minisitiri w'intebe, ntago yahozeho. Birumvikana ko we ntago ahinduka, byose ze universel. Ariko byibura izo minisiteri 3 mvuze aho ngaho ntago zihinduka. Kubera kugaruka kw'ijambo rero ububanyi n'amahanga, kubera ko rigaruka cyane, ubwo hashize imyaka myinshi rigaruka, dushobora kuvuga ko twumva neza twanaheregeza igisobanuro cyabyo, kandi mu by'ukuri tutari ku nyito nyayo. Nyakubahwa minisitiri, muri politiki y'u Rwanda, muri gahunda y'u Rwanda rwa none, iyo bavuze ububanyi n'amahanga mu Rwanda dukwiriye kubyumva gute nk'abanyarwanda, kandi uruhare rwacu muri byo n'agaciro dukwiriye kubiha bitureba ku ruhe rugero? Ngira ngo nitumara guhuza kuri uyu mujyo tukamenya ububanyi n'amahanga icyo bisobanuye hano iwacu mu Rwanda, iraba ari intangiriro nziza ku bindi byakurikira. Murakoze nyakubahwa minisitiri. Murakoze cyane. Buriya na minisiteri bita minafete muri acronime y'igifaransa, yego, nayo yagiye ihindura izina. Buriya rimwe yiswe minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, yego, ariko inshingano ntabwo zahindutse. Ni inshingano z'ububanyi n'amahanga, ni inshingano zo guteza imbere umubano mwiza w'u Rwanda n'ibihugu by'amahanga, cyane cyane ibihugu duturanye. Ni inshingano zo guteza imbere ubutwererane n'icyo mu cyongereza bita regional integration, ni ukuvuga kwihuza mu by'ubukungu. Ni inshingano yo gushaka amasoko ku bicuruzwa by'u Rwanda mu mahanga, ndetse no gushakira ishoramari u Rwanda. Hakaba ndetse n'iyo kurinda umutekano. Buriya ububanyi n'amahanga n'ubutekano ntabwo bitandukanye cyane. Cyane cyane urebye amateka y'u Rwanda, yo yatweretse yuko iyo ububanyi n'amahanga budakozwe neza, cyangwa se iyo politike mbi yahawe intebe, umutekano w'abanyarwanda uhungabanywa. Ibyo byatwize kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Rero kuva icyo gihe, kubera ko n'ingaruka z'iyo jenoside zigihari mu karere, bivuze ko u Rwanda na minisiteri y'ububanyi n'amahanga nayo ishinzwe gukora iyo bwabaga kugira ngo umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda ntuhungabane. Hanyuma rero nyakubahwa minisitiri, ibibazo bibiri. Icya kabiri mu byo wampaye tuza kubutangira iki kiganiro nicyo nsorezaho. Nyakubahwa minisitiri, birumvikana ko izo nshingano n'ibyo muri office, muri minafete n'abo mufatanya barazishinzwe, ariko kandi ububanyi n'amahanga birumvikana ko n'abenegihugu bagomba kumenya uko igihugu cyabo cyifuza kubana n'amahanga. Abo banyamahanga kenshi na kenshi iyo baje batugana bazi iwacu, natwe izo nshingano hari urwego ruzaba ziturebaho. Munyemerere
ntera uburezi bw'ibanza nk'itangazamakuru. Turi mu gihe cyaho muri diplomasi, muri gahunda y'ububanyi n'amahanga, itangazamakuru ni abasesenguzi baravuga ko ari inkota ya mogi abiri. Turi mu gihe cyaho ibyitwa fact checking cyangwa se amakuru ya nyayo byabaye ngombwa, kubera ko hadutse ikindi bita fake news, ndetse rimwe na rimwe abantu bakaba bagikoresha as a diplomatic tool mu buryo bupfuye, ariko bazi icyo bagamije mu kurema ibihuha. Bituma rero itangazamakuru inshingano zabyo mu bubanyi n'amahanga buboneye nk'abenegihugu, kuko turi bo mbere yo kuba abanyamakuru, natwe biratureba. Itangazamakuru dufite none, Honorable Minister, turaza kwitwara gute muri iki gihe kugira ngo natwe iyo role yacu tuyikine, aho kugira ngo tubongerere akazi kuko musanzwe mugafite kenshi cyane muri office, ahubwo nk'abenegihugu natwe mu kazi kacu dukore role yacu, turwimane ndetse turusheho kumera neza, aho kuba ahubwo twagira ibyo twangiza, kuko iki gihe kiri kritiko kigoye. Nibyo, ariko byose n'ubufatanye hagati ya minafete, inzego za leta n'abanyamakuru, kuko nubwo wari minisiteri y'ububanyi n'amahanga, tugomba no kuganira n'abanyarwanda no gusobanurira abanyarwanda iyo politiki bakayumva, cyane cyane ko iyo unakora ububanyi n'amahanga nyine ubuvugana n'ibihugu by'amahanga, ukavuga mu ndimi z'amahanga. Rero ni ngombwa yuko dukora iyo bwabaga kugira ngo mbere na mbere twebwe minafete tuvugane n'abanyamakuru uko bishobotse, kugira ngo tubasobanurire politiki y'ububanyi n'amahanga, hanyuma n'abanyamahanga nabo badufashe mu gusobanurira abanyarwanda, mu gusobanura politiki yacu, cyane cyane ko twabonye ko hanze y'u Rwanda nk'ibyo bintu bavuze bya fake news byo kudatanga amakuru nyayo ari ibyo byeze. Wenda turaza kubiganira nko ku kibazo cy'intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo, usanga hari ikibazo cy'amakuru, ugasanga abantu baravuga inkuru uko itari, kandi amakuru ahari, amakuru nyayo ahari. Rero byose n'ubufatanye, twe dushinzwe ububanyi n'amahanga, ariko dushinzwe no gusobanurira abanyarwanda politiki y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda. Mu kubasobanurira rero twifashisha itangazamakuru. Itangazamakuru naryo rero rikagomba kudufasha mu gutanga amakuru nyayo, mu gusobanurira abanyarwanda politiki y'u Rwanda n'umubano w'u Rwanda n'ibihugu duturanye cyangwa n'ibihugu by'amahanga muri rusange. Murakoze cyane Honorable Minister. Alpha, umwanya mwampaye nkubyaje umusaruro rwose, urakoze cyane. Yego. Nyakubahwa Minister, dukomeza n'ubundi gutangira bwo twatangiye tugeze kure, ni ikiganiro byanze bikunze kigamije kumenyekanisha cyangwa se kugira ngo umunyarwanda yumve ngo umubano w'u Rwanda n'amahanga wifashe gute muri kino gihe, ariko ubwo gendaza guhera mu baturanyi. Nyakubahwa Minister, kuva mu myaka nibura 5 ishize u Rwanda na Kongo umwuka ntabwo umeze neza mu bigaragara, hanyuma byagezeho naho tugera no ku masezerano y'i Washington. Uyu munsi umunyarwanda wicaye iburengerazuba, mu majyepfo cyangwa se uri Kigali urimo twumva, yumve ko u Rwanda ndetse na Kongo Kinshasa uyu munsi tubanye dute, hagezeho iki, ikirere cyifashe gute, umwuka umeze ute? Urakoze, ngira ngo uranabyohereje. Imyaka ntabwo ari imyaka 5 gusa, ahubwo umuntu yabigira imyaka 30 irenga, kubera ko hagiye haba intambara hirya mu karere, cyane cyane zihungabanya umutekano w'u Rwanda mu myaka 32 ishize. Ariko iki kibazo nk'uko nabibwiraga Jado mu kanya, ni icyo kigaragaza navuga ingufu z'itangazamakuru ritavugisha ukuri. Nta nubwo ari itangazamakuru gusa, ahubwo n'ibihugu by'amahanga bifata iki kibazo cy'intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo bikakigira ikibazo cy'u Rwanda, bikakigira ikibazo cyoroshye, story bashyiraho ngaho kugira ngo abaturage bumve, kandi ari ikibazo gifite uburemere. Ikibazo cya Kongo gifite navuga impande 3 zose zituma kitarangira. Hari ibyo bavuze by'amasezerano ya Washington. Icyo ni ikibazo cyihariye hagati y'u Rwanda na Kongo, ikibazo cy'umutekano hagati y'u Rwanda na Kongo gishingiye ku mateka yacu ya jenoside yakorewe Abatutsi. Kuko nubwo
mu Rwanda 1994 habaye jenoside yakorewe abatutsi, twe tugerageza kwiyubaka, tugerageza kubaka kino gihugu cyose cyiza mubona, ariko abasize bayikoze ni ukuvuga ingabo za kera n'interahamwe barambutse umupaka ntibamburwa intwaro n'ingabo z'abafaransa n'ingabo za Loni zari zihariya muri Zaire, hanyuma zikomeza guhabwa ingufu n'amafaranga n'intwaro kugeza uyu munota tuvugana, aho hari uyu mutwe wa FDLR ugihabwa intwaro kandi ukorana n'ingabo za Kongo unashyigikiwe na Perezida Tshisekedi ubwe. Izo ngabo rero za FDLR n'amazina zagiye zifata mbere za Arire ndetse n'indi mitwe n'andi mazina mbere bagiye batera u Rwanda, murabizi abacengezi n'ibindi bitero byibasiye u Rwanda. Nuko nguko rero u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo ibyo bitero tubyirinde ntibyongere guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'umutekano w'abanyarwanda. Nyuma rero byabaye ngombwa ko haba ubuhuza kugira ngo Rwanda na Kongo dukemure ibibazo byacu by'umutekano. Muribuka ubuhuza bwa Angola, ya processus bise ngo ibiganiro bya Rwanda byarangiye muri 2024, hanyuma rero akaba n'ibiganiro bya Washington. Rero bigamije kugira ngo leta ya Kongo irandure uyu mutwe wa FDLR, umutwe w'abajenosideri wa FDLR, hanyuma n'u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi. Icyo ngicyo urwo ni uruhande rumwe. Icya kabiri ni ikibazo bakunda kuvangavanga n'icya mbere. Ikibazo cya kabiri cya Kongo ni ikibazo hagati y'abanyekongo bwabo, ni ikibazo kijyanye navuga identity, ni ukuvuga abanyekongo bafite umuco w'abanyarwanda, bavuga n'ururimi rw'ikinyarwanda kubera amateka. Muribuka abakoloni baricaye i Buruseli mu mwaka wa 1910 mu kwezi kwa gatanu, bicara bashyira ikarita ku meza, barangiza buri muntu avuga aho umupaka ugarukira batanarebye za communauté. Nuko nguko dusanga hari abarwandofone iburasirazuba bwa Kongo ndetse no mu majyepfo, iyo majyepfo y'Iburengerazuba bwa Uganda nabo barahari. Rero muri Kongo abo barwandofone cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi ntago bigeze bemerwa nk'abakongomani. Rimwe habaye dekret ku bwa Mobutu babaha ubwenegihugu, hashize imyaka 10 barabambura, hazi ya nama yitwa Conference Nationale Souveraine 91 babangira kwinjira ngo ntabwo ari abazayirwa b'icyo gihe. Habaye noneho jenoside yakorewe abatutsi, abasize bisha abatutsi mu Rwanda bambutse umupaka basanga abandi batutsi noneho babazayirwa icyo gihe, batangira kubahohotera. Rero bituma haba n'imitwe yo kwirengera itandukanye kugeza kuri uyu mutwe wa AFC M23, ni umutwe wa kane nta n'ubwo wa mbere. Rero niyo mpamvu rero habaye n'ibiganiro, kera hari ibiganiro bya Nairobi murabyibuka, ubu ngubu none ibiganiro bya Qatar bya Doha, ubu ngubu byimukiye gato mu Busuwisi kubera intambara y'Iburasirazuba bwo hagati. Ariko hari amasezerano yashyingwa, amasezerano rusange, icyo bita framework agreement, arimo nuvuga amaprotokoli cyangwa se amasezerano yandi 8 agomba gukemura icyo kibazo bagihereye ku mizi. Harimo n'icyo kibazo cyo kwemera abo bakongomani nk'abanyagihugu, ntibahohoterwe, bakareka kwicwa, imvugo z'urwango zigahagarikwa n'ibindi. Icyo ni ikibazo cya kabiri bakunda kuvangavanga n'icya mbere, bavuga ngo u Rwanda ngo rushyigikiye M23 ngo kugira ngo rujye kwiba amabuye ya Kongo. Ni ibyo bya fake news Jado yavugaga. Hanyuma rero hari ikibazo cya gatatu nacyo kigomba kuzakemurwa, kuko ibyo bibazo bibiri bya mbere ntabwo ari ibibazo bizakemura ikibazo cya Kongo gusa. Icya gatatu ni ikibazo cy'imiyoborere muri Kongo kuva ku bwigenge. Usanga hari ibibazo bya ruswa, ibibazo byo kutagira ibikorwa remezo, byo kutagira amavuriro, byo kutagira ibitaro, bituma hari n'imitwe irenga 250 iburasirazuba bwa Kongo. Iyo mitwe yose ntabwo ari M23, nta nubwo na FDLR, harimo n'indi mitwe myinshi. Bivuze rero mwabonye ko hari n'abasenyeri n'abandi banyapolitike muri Kongo bashaka ko haba ibiganiro hagati y'abanyakongo. Rero ibyo bibazo ni ibibazo bitatu bigomba kuzashakirwa umuti. Rero ngira ngo wambaje ku kibazo nabazaga noneho umwuka umuntu yavuga ko uhagaze gute hagati y'u Rwanda na Kongo.
mu bijyanye no kubana neza nyine n'umuturanyi. ntabwo uhagaze neza kubera impamvu imwe y'uko repubulika ya demokarasi ya kongo ntabwo yubahiriza amasezerano twagizeho umukono. ahangaha tugomba kumva neza ukuntu ibintu byagenze. mwumvise hariya abakuru b'ibihugu bashyira umukono ku masezerano ya Washington ku itariki ya 4 Ukuboza. nyuma umujyi wa Uvira ugafatwa ku itariki ya 9 Ukuboza. mwumvise amagambo yavuzwe haba mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba mu binyamakuru bavuga bati amahoro yari yabonetse, amasezerano yari yashyizweho umukono, none 23 n'u Rwanda byishe ayo masezerano. aho ngaho ni hahandi hari desinformation navugaga, fake news. kubera ko amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono ku itariki ya 27 Kamena umwaka ushize. abaminisitiri batatu b'ububanyi n'amahanga nashyizeho umukono na mugenzi wanjye wa Kongo na Marco Rubio wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ayo masezerano yavugaga iki? yaravugaga ngo tugomba gushyira mu bikorwa ya masezerano twiyemeje ya CONOPS, Concept of Operations, yo kugira ngo Kongo irandure umutwe wa FDLR n'u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi. n'ayo masezerano ndetse nta nubwo rero twanegosiye i Washington, buriya twayavanye mu biganiro bya Rwanda twarabyemeje ku itariki ya 25 Ugushyingo 2024. hanyuma rero twavugaga ko ayo masezerano agomba gushyirwa, iyo plan, izo ngambi, iyo CONOPS igomba gushyirwa mu bikorwa mu minsi 90, mu mezi atatu. hanyuma nyuma yaho abakuru b'ibihugu bagatumirwa kugira ngo bayahe umugisha, bashyire amasezerano, bashyire umukono ku masezerano rusange, kandi banashyire n'umukono ku masezerano y'ubukungu, Regional Economic Integration Framework, kugira ngo Kongo n'u Rwanda dufatanye mu guha agaciro amabuye y'agaciro, mu gufatanya mu gucunga za parike zirimo z'ibirunga zirimo ziteza imbere ubukerarugendo, dufatanye mu guteza imbere ingufu, hari gaz metane dufite muri Lake Kivu, hari ingomero z'amashanyarazi hariya za Rusizi. ibyo byose nibyo twatwumvikanyeho. ariko rero uko byagenze nyuma guhera mu kwa 7 mu kwa 8, aho kugira ngo hubahirizwe agahenge kuko kari kemejwe mu masezerano menshi, ayaba ayo ngayo Washington n'andi guverinoma ya Kongo yari yemeranyijweho n'umutwe wa FC 23, habaye kongera ingufu izi tutudege twitwara twa drone kudukoresha mu gutera ibirindiro by'umutwe wa FC 23 binyuranyije n'agahenge kashyizweho umukono. hakaba n'ibindi biteye impungenge kurushaho, kwibasira abasivile b'abanyamurenge muri za Minembwe n'ahandi. ibyo byarakomeje, twabibwira abanyamerika, twavuze ati nyabuneka hari ikibazo, amasezerano ntabwo arimo yubahirizwa. hanyuma bakatubwira ngo bazabibwira Kinshasa. sinzi niba bari babwiye cyangwa batari babwiye, ariko icyo tuzi nuko ibyo bitero byakomeje, ahubwo ukabona n'abanyamerika ahubwo barashaka yuko abakuru b'ibihugu bahura kugira ngo bashyireho umukono. twavuga barahura se bate kandi hari ikibazo cy'umutekano. baduhaye amatariki menshi, buriya nuko muzi itariki ya 4 Ukuboza, kuva mu kwa 8 kwa 9 bagiye baduha amatariki tuyanga, tuvuga tubanze dukemura ikibazo cy'umutekano. hanyuma rero tuza kwemera iyo tariki ya nyuma, itariki ya 4 Ukuboza. ariko iyo tariki yabaye, ibyo bitero bya drone byariyongereye kuva ngira ngo hagati mu kwezi kwa 11 byariyongereye, n'umutwe wa FC 23 waravuye mu birindiro utangiye kubasubiza. rero twagiye i Washington tuzi neza ko kuri tele bihagaze nabi, tubibwira n'abanyamerika, ku buryo amashusho mwabonye y'ayo masezerano, abaperezida batatu, Donald Trump na perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo, yahaye ishusho ku isi y'uko ari umunsi w'amahoro. ariko ntabwo ari umunsi w'amahoro. kuri tele intambara yari imivuza ubuhuha, yaracikaga ku buryo ibyagombaga kuba biraba, umujyi wa Uvira urafatwa, ndetse byatangiye no gusatira u Rwanda icyo gihe, cyane tariki ya 1, ya 2, ya 3, ya 4, abantu banahunze batangiye kugera za Rusizi. naho ngaho rero nyuma haba reaction mbi mwarazumvise z'abanyamerika bavuga ko ari u Rwanda rwisha amasezerano n'ibindi. byaje no kugera kuri bya bihano mwabonye byafatiwe ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bajenerali b'u Rwanda. ariko ibiganiro birasubukurwa mu kwezi kwa 3. tuza hari ibyo twumvikanyeho n'abanyamerika na Kongo kugira ngo twihutishe ishyirwa mu bikorwa ya CONOPS navugaga.
ariko rero mu gihe tubikora guverinoma ya kongo yakomeje gukoresha twa tudege kugira ngo itere abanyamurenge ikore yibasire ibirindiro bya efuse 23. mwabonye hari igitero cyabaye ku itariki nyuma y'ubunani ku itariki ya 2 z'ukwa mbere hariya mu Masisi centre cyica abantu basivile barenga 20. umuntu uzwi icyo givuga ko agiye kuba anketi iperereza ariko nta ryabaye. muri ikindi gitero cyabaye mu kwezi kwa 3 igoma noneho aho cyishe umufaransakazi wakoreraga UNICEF. n'ejo bundi ngira ngo mu kwezi gushize habaye n'ikindi gitero cyabaye mushaki nacyo cyica abantu ngira ngo bari 10 niba ari bangahe nabo basivile. ibyo byose bikorwa na guverinoma ya Kongo itubahiriza amasezerano twashyizeho umukono i Washington. nyakubahwa minisita, umuntu akurikiye ibyo muvuga kugera aha by'umwihariko uruhare rwa leta zunze ubumwe za Amerika, umuntu yagira amatsiko yo kwibaza, nta minsi myinshi ishize minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za Amerika itangaje ko rwagati mu kwezi kwa 7 ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zizavamo, ariko bo bakoresha inyito ingabo. mu kubasubiza wabonaga ko u Rwanda rusa nkaho rwumvikana n'igice kimwe cy'Amerika ivuga, ariko rukerekana stili ko Kongo nta kintu yigeze ihindura mu nyifato. ni nabyo wavugaga ko uko Kongo yifataga byakomeje malgré amasezerano atandukanye yagiye asinywa. nge birantera kwibaza, ese u Rwanda rwo niba ruko bimeze Kongo idahindura uko yifata, ibyo Amerika ivuga bizubahirizwa gute? bizubahirizwa ntibizubahirizwa? icya kabiri kikajyana n'ikintu kijya giteza urujijo. iyo urebye amasezerano atandukanye hagati y'u Rwanda na Kongo, ikirimo kinini ni ukuvanaho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda na Kongo gusenya FDLR. ariko urujijo rukaba n'iki kibanza mu by'ukuri, gusenya FDLR, kuvanaho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, ukabona ko Kongo ishaka ko u Rwanda rukora ibyarwo ikaba yiturije. u Rwanda tukibaza, ese twebwe tuzemera nk'abanyarwanda ko icyo twirindaga tuvanaho ubwirinzi bwacu, icyo twirinda kigihari? bizagenda gute? sinzi icyo muvuga kuri ibyo bintu byombi. ubundi iriya konopsi yari isobanutse y'iminsi 90. iyo minsi 90 yari igabanyijemo ibyo buri muntu agomba gukora muri iyo minsi. ni ukuvuga mu minsi 10 agomba kuba hakozwe ibi, mu minsi 20 kurikira agomba kuba hakozwe ibi. ibyo byose byari birimo, ni ukuvuga gukuraho kurandura umutwe wa FDL no gukuraho ingamba z'ubwirinzi byagombaga gukorwa muri iyo periode, kandi byari bisobanutse. ibyo 90 ibyo bikorwa mu minsi 90 ibyo bikorwa byombi byagombaga kuba byakozwe. naho umunyamabanga wa leta muri Amerika Marco Rubio ibyo yavuze ejo bundi mu nteko y'Amerika avuga amatariki yo muri ukwezi gutaha, mbere na mbere nta deadline Amerika yageze iha u Rwanda, ahubwo u Rwanda mu gushaka gushyira mu bikorwa, mu kwihutisha gushyira mu bikorwa amasezerano twashyizeho umukono, twavuganye n'abanyamerika tubabwira uko ibintu byagomba kugenda. nta kintu Amerika yigeze idusaba, ahubwo nitwe twayibwiye uko ibintu bigomba gukorwa kugira ngo ibintu byihute. ariko bivuze ko hari ibyo tugomba gukora nk'u Rwanda, izi ngamba by'ubwirinzi natwe twagize ibyemezo twiyemeje, kandi na Amerika na Marco Rubio mwumvise ko nabivuze ko u Rwanda rurimo rushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje. ariko mu byo twabwiye Amerika ni uko hagomba gukorwa n'ibindi bijyanye n'iyo konopse nyine. icya mbere ni ukurandura umutwe wa FDL, icya kabiri ni kubahiriza agahenge, bivuze guhagarika ibi bisasu bidasiba byibasira abaturage. icya gatatu bijyana kuri ya dimension ya kabiri ya crise ya Kongo, ni ukuvuga y'intambara ya Kongo, ijyanye no kwihutisha ibiganiro bya Doha kugira ngo nabyo bitange umusaruro. ku byerekeye FDL, hari inama zisubukura mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka, nyuma ku itariki ya 29 Werurwe muri uko kwezi. ngira ngo Amerika yashyizeho igitutu guverinoma ya Kongo, hanyuma umwe mu bayobozi b'ingabo za Kongo Ikisangani avuga ko noneho bagiye gutangira ibikorwa byo kurandura umutwe wa FDL. ntihashize amasaha 48 ku itariki ya 31 bohereje indege za warikare zijya gutanga
imbunda ku ba FDR hafi 700 za rifles hafi 700 za mortier, amafaranga, za munitions, amasasu, baziha izo FDR kandi bamaze gutangaza ku mahanga yuko noneho babirahiriye bagiye kurandura umutwe wa FDR. Twe turababwira tuti nimubona ibi ngibi nibyo duhora tubabwira. Bagira imvugo ebyiri, hari iyo babwira amahanga, hakaba n'ibyo bakora kuri tele. Usibye n'ibyo byo kuri tele, Perezida Tshisekedi akorana abitwa abanyapolitike b'i Burayi kugira ngo abahe isura nziza, ariko ari abantu bashyigikiye FDR. Wari umuhungu wa Perezida Habyarimana witwa Jean-Luc Habyarimana n'undi witwa Fabien Singaye n'abandi, ahora bakoresha, bahora bajya Kinshasa kugira ngo bapuraninge uko badestabiliza igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo bishobora guhindura imyitwarire y'u Rwanda ibyo rwiyemeje bigahinduka rukaguma muri pozisiyo ya defense. N'ubundi amasezerano y'amahoro ashyirwaho umukono n'impande ebyiri nibura. Ni ukuvuga yuko buri ruhande rugira icyo rwiyemeza. Nta masezerano y'amahoro nigeze mbona namwe mu mateka y'isi yuko ari uruhande rumwe rugirirwa rwiyemeza, urundi rukidamarara cyangwa rugakomeza gukora nk'aho nta cyahindutse, rugakomeza gutera ibisasu bya drone za mortier, rugakomeza noneho no kuorganiza abo ba FDR. Ibyo ngibyo ntibishoboka. Nibyo duhora tubwira abahuza ko bagomba kwitondera ibi bintu, ko ikibazo atari kitagomba kuba igihugu kimwe. Nibyo twashyizeho mu itangazo yuko amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono n'ibihugu bibiri, ko u Rwanda nk'uko Marco Rubio yabyemeje rwatangiye gushyira mu bikorwa icyo rwiyemeje, ariko ko urundi ruhande, ni ukuvuga guverinoma ya Kongo, nta kintu na kimwe ruratangira gukora, ahubwo ruragana mu gukomeza guha ingufu FDR kugira ngo ruzirandure. Nk'u Rwanda, minisita, nk'u Rwanda mubona mute kuba ibihugu byombi byarasinye yego nibyo, hanyuma igitutu cyangwa se presiyo kuki tubona iza ku Rwanda cyane nk'igihugu? Mubibona mute ko yawe n'ibyo bihano bigenda bifatwa, tubona biza bihengamiye ku Rwanda? Mubitekerezaho iki ko igitutu kiri ku Rwanda kandi mwarasinye mwembi na Kongo? Aho ngaho niba ari ikibazo twanabibwiye n'umuhuza. Umuhuza bundi ni umuntu uhuza impande ebyiri zishyamiranye kugira ngo amahoro agerweho. Iyo umuhuza atangiye gufata ibihano akabifata uruhande rumwe, aho ngaho haba hari ikibazo, cyane cyane ku rundi ruhande nta bihano bigeze rufatirwa, nta n'itangazo yemwe ryigeze risohoka ngo rivuge yuko nibakomeza kurasa abaturage, kwica abaturage, gushyigikira FDR ibyo bihano bizafatwa. Rero icyo ni ikibazo gikomeye tugomba gukomeza gukurikirana. Iyo wibajije, iyo umuntu arashe igisasu kikica abaturage 20 b'abasivili, aho za Masisi Centre, Mushaki, za Minembwe n'ahandi, agafata igisasu akakinaga ahantu hari n'abantu bakora ibikorwa by'ubutabazi nko mu Faransakazi, yarangiza hakaba za imvugo z'urwango. Mwabonye wari umuvugizi w'ingabo General Major Sylvain Kenge ibyo yavuze. Uwo General Major Sylvain Kenge ngo bamushyize ku ruhande ngo baramuhannye, ariko ntabwo bigeze bumva bamushyikiza inkiko. No mu bihano byose byafashwe n'amahanga n'abanyamerika n'abandi, ntabwo uwo mugabo wavuze imvugo z'urwango yigeze afatirwa ibihano. Rero aho ngaho hari ikibazo tugomba gukomeza kuganiraho, kuko niba dushaka kugera ku mahoro arambye, buri ruhande rugomba gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje mu masezerano ya Washington. Naho niba uruhande rutagira rumwe, uruhande rwa Kongo rutagira ikintu na kimwe rukora, ariko rukabona ko n'umuhuza naho asa nk'uwafunze amaso cyangwa ureba ku ruhande, ruzakomeza gukora ibyo rushaka, ruzahabwa ingufu. Kuko nanjye nkoze ikintu nkabona ikintu kibi, nkabona nta ubimbaza, nta ubimbwiye, nzakomeza kugeza igihe nshakiye. Donc nicyo kibazo gihari kigomba kuzakemuka.